Lele, Pikalan. Kanda pitharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hap siu kat no ma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Nagaliang kayong ka Jaintia National Council Chiru ka Jaintia Student Union the yu ya chem ya ka jingilang ka karke kayong inni kasngi o chong perkhat he jingito wa ka statement kayong CEM o yu ka kam ka statement kayong CEM hi omu dinu yo bor kini ki arsen he jing sakhet i kam ki arsen da pendep ya ka kamram kayong da pani ya ka permission na ka office yang DC hawas kya do olai ya ka ralim amyo ya ka jubab tang ichim ba i wato i to ka democratic country lene ka constitution yang kari India cha ga i o ye khi pai ba da ka wa jai jai ka wa ar yoi ka jing ong yong CM wo wom tibu chapang ka ni ka jing thumu ka yong i lene chapang ka jing mut yang ka ni ka rali ka yong i kani hi punyo wato ka jing tlot ka yong CM ne ba achwa ba ulai rali i ka jing ki ne benta ka shri simen mam de man go ka jing ki ka wadang thme lani ko wadang nin dang ne nado kisnem ki warim we nado kini ki banai ki wadadep da pemani ke jingi ki chedok shillong hadisi office po cleariat nado ko sni alonga wa uni usi am hado ne sni wong puti buka ni ke issue aga yi ko ong hini wata jing sekia di da pembanai chakalat pathai kubor ke yi pemani i pemani ke ni ke jingi ki ta ne daw wa ki nong chong chnong yong ka ilaka nong khle da am ke jing chak kene jubor yang ki thau ki yang ki da hapo ka jingya khmat ki yang daloi da bandawe ki ki thau cha ka shri simen klem da yo bor le ne klem ka jing tip yang ki ki tre thau to ki wa khian ki wa dia da ki spa hektar to ki thau yang ki nong chong chnong we wa ki mem jing tip ya lor ki jing le ka yang daloi yang ki elaka ka wa wat ka elaka sutunga le da kam go to em hapo ka arspa kenyau hektar dan negatakan ruspa sampu ar hektar da em cibenta ki thau ki wadang hapok ka ilka sutunga kat kam ka jing snyau tho ka yong ikam ka ki arsen ka JSU wa ka JNC itibi wato wo pai ya ki kenrum kenram le ki auri yang ka kendau ka ciap to ka kamram yang ka district council ya ka district council da pengkubor da ka constitution of India lang ba ka six schedule wo pai ki ya ka jing huri hurah ka kendau ka ciap ha ka pot ka sam hapar di ki ar ilaka le ki nong chong chunong handai ko pan sel CE wa uni usi amado ne sni wam putibu ila pan mani i ki ar sen wa ye ki i hosket de yoy ka jing ong yong CM wo wam tibu ka yi chapang ka ni ka rali tang wa ka chu ka statement ka yong ong de tip chwa wa daw poi i ne tai daw do phone chu ki pulit da pa over escort ya ka JHADC da ong chu wakini ki arsen umem kwa gi uya kalam ki kwa gi do kubai slogan dan hi lene upunyo bor dan hi ya ka office ka yo heding sket i kam ki arsen da pengkrai wat ka memorandum o submit cha CM yang ka JHADC tang wa yoy wa kana kalian ka JHADC umem respond go ya ka ni ka jingi ki ka yong i penban CM ongu o de yang i wo ya kalam tang wa imem ben ya kalam hejing sekiat hi kat kam ke jing yo kubor ke yong i na ki pru ki am chajan situ wa chwa wan ki arsen na ke liang CEM wa ki EM ki yong ki de yut ki na po office imtibi na ke yi ka daw ta ke ni hi ke jing kalam ke yong CEM pinyo chega chaka parthai wa to CEM yong ka JHADC kwa don hi u utlep ajmel ya ki ki jing bakla ke yong ki le ne ya kata yo la se yu ong wa ki ni Sinong yalam yang ke district council da cha panam kam gi hakibitawan ki board ki wana ba lada ye kelami chepang ka NOC ong UCM
Wa ya ka NOC de ke district council haden wa de yo ka jingkerpat na ka ilaka wa na ka chnong. Kan reka ni la pan plumar jimut ke igam ki arseng ne bha yo ya ka wina ka session ng ka district council. Uni ujo ubru CM do ong wa to kejing ANOC ya ka Shri Simen to M kejing cha penbor. Na kita ki bor ki wa hajrong. Ta ko am ni ta kwa ban halor kan ni ka NOC. Uni usi yang memputi buat ya ke kendon lani ki ain yang ke district council. Lada paji kat kam ka ain yang ke senat yang ki daloi. Lada paji yang ke ni ke point ke wanyau. Ka de kelam chega. Wa daloi dalele ye u ANOC. Chakinu kinu ki company lani chakinu kinu ubru ki bar jella. Klem de yo ke jing menjur na ka elaka. Lani klem de yo ke jing menjur na ka district council. Hejing sekiat hi hachwa wa isu ke elaka ya ke NOC chakini ki company to yo gi ke jing menjur ne ha yo bor gi ke district council takat kam ke wayoi ke jing kelam yang CEM to ongu wada hwa ka elaka le ne ki dor bar chnong kani penyogo wa uni CEM manu bru wada biang le ne manu bru watip ya ki an ki kendon yang ka JHADC ikam ki arseng idabi da ke jing sngaw lengo wo yo wakat UCM dak batayu cepang kita ke jingja yang tentu ke jingiki ke jingkeli ko ibu yo CM ile bom kelamu halor ke jingcha kene yang ki thau ki bhau yang ki produk ki prasnam ki yang ile UCM sukiu halor ke ni ke jingcha tengkhan ke yang new elaka udala yang ke elaka dong kle ki ain ki role yang ke district council open ban kena ki arsen ki wa perchang open sa ki ain ki kanun yang ke district council ikam ki arsen kwa ai wakani ke district council ke yang iman ka waklan khnang yo yew ya dai ka kendau ka chiap ka yang ina ka jingcha kulun ha kita ki bru ki wan ba te ikam ka arsen hi ipen juri ya ka statement ka yang CEM mar kwa la yo pai ba utip ya ka jing sakhiat wa uni CEM hi tleban mew non yu ya ka ni ka jing bakla yang ka JHADC ne ka sngi ne liang yang iki arsen JHADC National Council wa JHADC Student Union dam ijing lengo ibo kroba adin ude yo i statement wa edo CM nin gisni ejing to rally upan mani ta po office yang ga JHADC hawani sekretari rally ide pa ni ga permission mem do wani claim ga ta pan bore igem ga hok le o yiki e di wasnya kalam da pai o CM mo to wan penting bin smedi wani ule iga bori I ong ipi I wani aba poro da poi hetai I wani de jing tmu bo vida ni peacefully o wani do pen snyaw I jing le ne issue gi bru yong isa akta I khamtam kita gi bru apa ulom sarman at kam de yo gi ku bo to em ga thau gi ka hok yong gi bru do da chak kne gi wani leong CM gi em o le e gi NOC klem da tip kini gi traditional tri thau te aden da poi hetai pen lagi o tip wa yo ko bor wa ne leong CM wi EM yang o de mi gi de khang ge le ge kit the main kit yang the district council ile kata ga office de man ga private property yang to CM hagan nu na rim khang ba ta ga kit I wani yang peaceful imem kata ga bor mem kata ga jingle bor imem ra I one the constitution in India they bor I freedom to assemble anywhere without arms I one on you bri slogan wan gi pai ba ng song wan gi pai ba di to wan kre lang sirup ai jingo jing cha ng ito open snyawi hagami yang ga jahat itu jing kwa yang I tamo siang si ang pai to si ang I dong penting yang pensme ini man meeting itu ngayo wat itu kena kre le pili ile kume na jinga ile gi no pai o ab ya yi pensnyawi o kado si am ga jingit kle kat gi am gi jingit kle I was not the guy. It take MDC go pie or tonight. I am tired district council. Dinner the MG click Janga Jingy Kid in Manhigo. He had in later Yoga Jinja, Perchangi Kalamaki, Stangai Kalamin, on Tosa of how I would get qua, we Kalamne back to the office by bar, you dump qua, you come by bar. I come in oil, you lay, or the Chara by back, come you get it and you back click. If I quite back, we typically a bottom by bar. I want one it how that. Hadin ite ikna yang inong lam saing bahal percangkat uye wala kontrol do pai ba wis yamu ole adin udah kontrol pai ba bin du abi inong yalam iku bla yala police department use go your force use gi ladi side
Mem use giwan jin la de use nga awat tip ka manuman nin. Kidang emi ta gajing senyaw yung ki pai ba wani ki. Iku belai ni yang administration la senyaw to ito ita ka benta. Yegi control the situation chiru bo iginong yalam. Iginong yalam ida kalam chenin. Oto wan hetu im kwa ita gajing penyo bor kita gajing shodat parado parasnam. Ndari wan ni wa emnon ni kita gajing senyaw ito. Ucale bai ni parado parasnam yung Ita gibru time gibru duna. Jadi iginong yalam yung gajan tiya arsa yung yiwo yarap iki. Yiwo siya yung voice yung voiceless. Iki oppress yung oppressor. Nagkatera ni upan mali iwan inin. Ikata gajing bele mo siya. Mper, bele mo gano bele mo. Ikam ginong yalam sa yung ginong remote scam mo yini. Hajing ito o gajing issue o gajing manang nementa riyo gajay bru yung Sagawi banta paitba kwa kanay pe. Wahadin nin yo ba pinelyang CM mana de puto program yo war mo mula wan yang cho office mto di office timing wano mti bila no CM ay por office timing yudu manam to office timing nin yudu ile iyo wa kon man ngin office na menu tho go to ni office yo o te yo chegi pa ba di jor di FIR no yalam arsai hejing to de benta kwa ipun CP ga case la ga skamat kani to kwa pun CP ba Wimper, ina taga accuse AEPE, ida sini agi legal expert yung iga anyo bichar yung wajianin. Kita iga hagakti yung gaay. Kita jing accuse, kita jing hamut oto te umpja be. Kita tandang penribi, dang pencerai be te musim yele yung we memi kani leduk ilai wan benta la. Ne ba ini no IP1 ni kau katong yung we fight na mentagi issue yung pait ba. Segawi ke benta wa akulam wa itu ge issue di mani Weng no yung daloy. Pandami ng NOC yung servicemen illegal NOC with the AP. Ina liang kasing kwa ibo AP. De buram ni para do parasnam na emiga let nem betting klam. Kwa ibo bo deadline na do next week. Wa na do ka arpaw to de katsan singi we por ni liang di arsay. Wa CM mjiu le iban wan ni benta. Ina liang di arsay mbanse do lai do ito wan ruti. Wi ka message ko kwa pa che so CM. OEMO wato memi fit man kau CM idowa le o hiar chuki uni CM uni bru chong hani wato run lani wato open yo ban kada wato dai ga jai bru man pan ban nong man dai ga jai bru uni CM nga on team memi fit man kau CM tera ni place Kamba da snyapi ke jingklam na ubi nang nong ilam rang ba yang ke JHADC student union. Waka deadline yang kamba katsan singi usdanggan untuk outreach yang new benai. Wewalada ke council hi ke executive committee le neu CM lemjeu solve ya gani ke issue lemjeu penurlong ya gani ke jingdawa ga yong ke jingdawa na plus biang do hadin khasan singi ke ta bo dawa hiar chuki ya CM we ke jingi ki da jor ga hadin khasan singi le ka JHADC wumle ga kayi ke message ka clear cha ka JHADC man ki wada kre bo mat ya ke jingi ki yang ke arsen churuk wa kijing amlang kayong pait ba akti kejat yang iki arse